Ngithanda ukulibingelela zihlobo zami ngegama lenkosi. Kakhulu nxa singena kule inkonzo eqhakathekileyo. Inkonzo esiyakhuluma khona ngokuqhakatheka kwelizwi likaThixo, iBhayibheli. Siyabonga amathuba anje ngoba avame ukuba malutshwana. Kodwa abanye bethu iviki lonke leli besibhudla phakathi kwezwi likaNkulunkulu sikhuluma ngokuqhakatheka kwezilobo. Lanxa nihlangana lani nje kuyinto enithokozisayo ukuba ngabelane lani okunye esikufundileyo ngoba kuqhakathekile ukuba nxa uthole ucezwana lwesinkwa wabelane labafowenu. Nami ke kuyinjabulo ukuba ngabelane lani izwi likaThixo. Okwamanje ngicela sibe nomthandazo omfitshane ukuze umoya kaThixo asithungamele. Baba wethu oyinkosi yethu osezulwini, siyakubonga ngezwi lakho osiphe lona ukuba libe yindlela yokusikhudumeza, ukusibonisa indlela okumele sihambe ngayo, ukusikhuza lapho siphambuka endleleni okumele ukuba siyilandele. Dunyiswa Nkosi kuze kube nini nanini, ngebizo likaKristu Jesu siyakhuleka. Amen. Sizasungula ngokufunda uPETRO wesibili isahluko sokuqala. Khona ngifuna ivesi lika-19 sehle size siyefika kwelika-21. Lithi lona izwi lapha uPETRO wesibili ngu-1 ivesi lika-19 sisehla siyaphansi. Sinaleli ilizwi lesiprofeti eliqinisekile kakhulu, enenza kahle uma niliqaphela, kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse, ikhwezi liphumele ezinhliziyweni zenu. Nazi lokhu ukuthi kuqala ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe, ngokuba akuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu, kepha abantu befuqwa loba beqhutshwa ngumoya oyingcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. Licacile izwi likaNkulunkulu zihlobo ezithandekayo ukuba thina sinelizwi eliqhakathekileyo njalo elethembekileyo, ilizwi esiliphiwe nguNkulunkulu ngokwakhe, ngoba uNkulunkulu akazange abayekele abantu ukuba balobe nje intando yabo. Izwi lithi lona wabagcwalisa ngomoya wakhe, wabapha indlela yokuba balobe leli lizwi. Izwi bese lithi nxa siliqhakathekisa, sinanzelela ukuba silelizwi eliqhakathekileyo, izwi uNkulunkulu asiphe lona lingelethembekileyo. Senza kuhleke ukuba leli lizwi siliqaphele, sililalele, sivume ukuba leli lizwi libe yisibani ezinyaweni zethu, ukusikhanyisela indlela okumele sihambe ngayo isikhathi sonke. uNkulunkulu bengasoze asichiye ukuba sihambe ngokwezindlela zethu, usipha indlela eqondileyo ngezwi lakhe. uNkulunkulu esiphele imibhalo ufuna ukuba siyigogose, ufuna ukuba siyilalele, ufuna ukuba indlela zethu zokuphila zilawulwe yizwi lakhe. Kodwa ngithanda ukuba ngeke ngilixoxele, izolo le kwaba le ndoda eyabizwa ukuba nguBenjamin Franklin. uBenjamin ngelinye ilanga wezwakala esithi, ningangipha amasotsha angu-26 ngingawunqoba umhlaba wonke.
uBenjamin ekhuluma ngala masocha angu-26 wayekhuluma ngamabala lana esithi ngama-alphabetic letters ngesilungu o-A, B, C, D yiwo ayekhuluma ngawo ngoba angu-26 uthi linganika wona lawo amasocha angu-26 kuphela nginganqoba umhlaba wonke. Ayekutsho uBenjamin Franklin wayesitsho ukuba ukuhlanganisa la mabadlanyana ubhale uze wenze inkulumo kumbe ubhale uze wenze incwadi kumbe ugwalo kulamandla amangalisayo, kulakho ukuba kungawuguqula umhlaba kuphendulele upside down ngoba izilobo zilamandla. Ziqakathekile ke izilobo zihlobo zami ezithandekayo njengalokhu watsho uBenjamin Franklin. Ziqakatheke ngani na? Ngifuna ukulandisa izinto ezimbalwa ngisendlalela nje. Okokuqala, minengi imizi eyakhiweyo emiyo lamhlanje ngenxa yokugwalelwana izincwadi izilobo. Kwasuka omunye esethande kumbe intombi wayilobela incwadi ebika ngalolu daba ayelalo enhliziyweni yakhe, nayo intombi isitholile le incwadi ngoba yiyo indlela bekuphilwa ngayo izolo. Yathokoza ukubala amagama amahle, yavuma layo ukwamukela lokhu okutshiwo yilelo jaha ekucineni imizi yakhiwe. Namanje ngikhuluma iminengi eyakhiweyo ngenxa yezilobo incwadi nje. Kanti ke izimpi amazwe esilwa ngendlela ezesabekayo, kusetshenziswa izikhali ezesabekayo, kuyafika ukuba kuxolelwane, abantu bahlale phansi basayinelane phansi ukuba kube khona ukuthula. Ngenxa yezilobo lezi esezilotshiwe kuchicilelwa phansi lembala ukuthula kube khona, izimpi ziphele, sekube lezivumelwano ngezilobo. Ngitsho labantu abenza amabhizinesi, amakhampani amakhulu ayema ngenxa yezivumelwano abazenzayo. Abantu bangaba babili, bangaba bathathu noma badlule lelo nani, benze izivumelwano zokuba baza kusebenza ndawonye ukuze bamise amakhampani amakhulu. Zinengi izinto lamhlanje zihlobo zami ethandekayo ezimiyo ngenxa yezilobo. Ngikhuluma ngokuqakatheka kwezilobo. Omunye ngathi ngiyezwa lokhu osukukhulumile, kungani ke izilobo ziqakatheke ngokungaka? Ngifuna ukuba ngidlulele phambili ngitsho ngithi mina into eyenza izinto ezilotshwe phansi ziqakatheke kangaka yikuba nxa usulobe phansi okulotshiweyo kakuguquguquki. Siyakwazi banengi abantu athi angakhuluma into engxenye kwelizayo kusasa abesebuzwa ukuba uthe wena kuhamba kanje kanje ubusithini. Nxa esebona ukuba akutshiloyo fune engxenye kakuphelelanga ukuba liqiniso, abesesithi kalingizwanga kuhle, aguqule inkulumo yakhe ayibeke ngendlela eyahlukileyo. Kodwa into esilotshiwe phansi ayiguquki, iyakuma, ungaze kube kusasa, kungaze kube nini, iyakuma ilokho isitsho into efana nayo. Izilobo ziqakathekile ngoba ziyanelisa ukuyangena zifinyelele ezindaweni lapho abanye abantu abangake bangena khona. Ithini ngilinganise, ugwadlana nje oluncinyane olulotshiweyo luyafika ehofisini kapresident welizwe
luyangena ngitsho lemzini wakhe upresident, kodwa engxenye yena lowo muntu olubhalileyo ugwalo yena ngokwakhe engenelisi ukuyafika emzini kapresident kumbe ehofisini kapresident. So izinto ezilotshiweyo ziyenelisa ukuyafika ezindaweni lapho abanye abantu singenelisi ukuyafika khona. Izilobo azehlukanisi abantu ngemkhakha. Nxa sekulotshiwe kungalotshwa ukuba ungaze wazonda abanye abantu. Kungaze kufundwe ngumuntu omdala kuyakhuluma into efana nayo. Kufundwe ngumntwana kuyakhuluma into efana nayo. Kufundwe ngumuntu ongumyanga kuyakhuluma into efana nayo. Kufundwe ngocebileyo kuyakhuluma into efana nayo. Yibo ubuhle bezilobo ngoba kazehlukanisi bantu. Nxa ngingaba lodaba engifuna ukulutsho, kulula ukuba ebantwini enjayelene labo lengilingana labo ngilubeke lolo daba. Kodwa kungafika amakhosi abusayo kumbe kufike abantu abangiqhatshileyo abayibo abangipha umsebenzi, uzaficanisa ukuthi inkulumo yami iyaguquka ngoba sengilokuhlonipha nokwesaba okuthile. Kanti ke izilobo kazikwenzi khonokho, okulotshiweyo kuyakuma kunjengoba kunjalo. Izilobo ubuhle bazo yikuthi zilendlela yokuzigcina. Ungazigcina iminyaka leminyaka. Nxa usubuyela ufuna lezo zilobo, nxa uzithola ufica lokhu zimi kulokhu okwakuvele kulotshiwe. Yikho izilobo ziqakathekile, izihlobo zami ezithandekayo. Ngiya ngaphi na? Ngifuna ukuba ngiliholele ekuthini uNkulunkulu lo esimkhonzayo laye ngokunanzelela ukuqakatheka kwezilobo, ngolimi lwalamhlanje wayengeke athatha ichance ayekele abantu bengelazilobo. Ngoba ungakhangela ngesikhathi sabo Adamu izolo le, babe phila iminyaka eminengi. Sifunda ukuba babe phila izizukulwana zize zibe ngeziyisikhombisa, 7 generations baphile ngesikhathi sinye. Lokho kwakusitsho ukuba imfundo noma izifundiso eziqakathekileyo zazisehla kusuka kwesinye isizukulwana kuye kwesinye, kusuke kwesilandelayo kuye kwesinye. Kwakulula ukuba izinto eziqakathekileyo zigcineke ngaleyo ndlela. Kodwa ngenxa yokungena kwesono, umkhumbulo lengqondo yomuntu yabamfitshane. uNkulunkulu wathi kangisena kuyekela ke ukuba umuntu athembele engqondweni yakhe, ngoba ingqondo yakhe isilakho ukufiphala, isilakho ukulibala ngitsho lezinto eziqakathekileyo. Ungaya ku-Exodus isahluko sika 31 ivesi lika 18 sizafumanisa ukuba uNkulunkulu wakhuluma noMose, lithi ilizwi eseqedile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi eziyizibhebhe zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu. uNkulunkulu enanzelela ukuqakatheka kwezilobo, njengoba sengitshilo ukuba wayengeke ayekela abantu bathembele nje kubuchwepheshe bengqondo yabo, enanzelela ukuba ingqondo yomuntu iya ilokhu ifiphala, iya ilokhu ilibala ize ilibale lezinto eziqakathekileyo. uNkulunkulu ngowakhe umunwe waloba. Futhi ngiyakuthanda uNkulunkulu akwenzayo, kwangani uyademonstrate ukuqakatheka kwezilobo, waloba kuzibhebhe zamatshe ukuze kungaqothuki, ukuze kuhlale kuze kube nini nanini. Lapho kwakulotshwa imithetho eyi10. uNkulunkulu ngokwakhe waloba. Angizukulandelela ke amavesi amanengi akhuluma ngezilobo. Ngifuna seqe sigijime siye ngale kuYesaya isahluko sika 30. Lapha ngifuna sikhangele ivesi lika 8.
uYesaya isahluko sika 30 ngifuna sikhangele ivesi lika 8 lithi lona manje hamba ukulobe phambi kwakho esibhebheni ukubhale encwadini ukuba kube ngubufakazi besikhathi esizayo kuze kube phakade. Leli verse liyakufakaza esengikuchilo. Uthi uNkulunkulu kuYesaya, manje Isaya hamba, sesikhulumile kwaba kunengi, sengikutshelile omele ukuba ukwazi kwenziwe. Hamba ke ukulobe phambi kwakho, ukulobe esibhebheni, ukulobe encwadini ukuze kube yibufakazi. Ozihlobo zami ezithandekayo, nelizwi likaNkulunkulu leli elibhaliweyo siliphiwe ukuba libe yibufakazi ukuba uThixo ukhona, nguye osabusa izinkulungwane zezinkulungwane zamashumi zinkulungwane zezingilosi ezilawula ukuba zilethe imibiko phakathi kwethu, zithathe lezi ndaba phakathi kwethu zizisa kuNkulunkulu. Yibufakazi bokuba uNkulunkulu ukhona, ngoba nanti izwi lakhe likhona. Lobu bufakazi izwi lithi lona buza kuma isikhathi eside, kusetshenziswe kuso sonke isikhathi esizayo kuze kube ngunaphakade. Ikhona indoda eyabizwa ukuba nguMartin Luther. uMartin Luther ezwisisisa ukuqakatheka kwezwi likaNkulunkulu, wathi yena kufanele kulandelwe kuphela izwi likaNkulunkulu, hatshi lezi ezinye izilobo ezingaba khona eziningi, ngoba zikhona izilobo eziningi ezidinga ukuchasisa, yebo ezinye zazo zichasisa izwi likaNkulunkulu. Kodwa uMartin Luther uthi yena lapho esimele siqale khona, kumele siqale kulo iBhayibheli ngolwalo, ngoba iBhayibheli lilizwi likaNkulunkulu. Wasebenzisa amabala athi wona sola scriptura, kusitsho ukuba iBhayibheli libe yilo iBhayibheli elisetshenziswa lodwa. Ngamanye amazwi, leli Bhayibheli lanele zihlobo zami ezithandekayo njengezwi likaNkulunkulu. Usiphile uNkulunkulu, lilezincwadi ezingu-66 usukela kuGenesis uze uyefika kuSambulo. Lalontshwa ngabantu abehlukeneyo ngezikhathi ezehlukeneyo baze baba ngama-40. Kodwa kulo lonke iBhayibheli, kube iTestament elidala, kube liTestament elitsha, awusoze ufice izwi likaNkulunkulu liphikisana. Ungabona kukhona okungathi kakuvumelani kumbe kuyaphikisana, kuyabe kunguwe ongazwisisiyo. Ungacubungulisa kahle, ukulandele kahle, uzawufumanisa ukuba izwi likaNkulunkulu kaliphikisane. Kungakho nxa ufuna ukulizwisisisa, sebenzisa ukuba lona iBhayibheli lizichasise ngokwalo. Funde enye ivesi lapha uyefunda enye, kwenye indawo ufunde enye, kwenye indawo. Ikakhulu akhuluma ngento efananayo, ekucineni uzayizwisisisa into oyichoyo noma into ofuna ukuyizwisisisa, ngoba izwi likaNkulunkulu lingeke laziphikisa. Okunye enthanda sikuzwisisise, leli zwi elifananayo uNkulunkulu wasipha ngalo indlela yosindiso. Ngifuna ukuba ngilibeke kube kabili, asihambeni sonke. Singaya kuJohane wokuqala, sifunde ivesi lakuqala sisiya kwelesithathu. Siza kweqa size sifunde ivesi le14.
Ngamanye amazwi uJohane ngu1 ivesi ka1 kusiya ku3 sizaze senqe siyefika evesini lika14. Lithi ilizwi likaNkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Yena lowo owayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ngamanye amazwi isihlobo zami ethandekayo, ngikhulume ngelizwi liyizlobo. Kodwa uYesu wafika esikhathini sokuba izilobo ezilotshiweyo zigcwaliseke ngaye uYesu Kristu. Izwi lithi lona ngokugcwala kwesikhathi uYesu wazalwa ebusweni balomhlaba ezositshengisa ukuba okutshiwo yilizwi lesiprofeti kuyagcwaliseka kuye. Yena uYesu waba ngulizwi, kodwa ulizwi waba yinyama. Izwi lithi lona wahlala phakathi kwethu. Nxa ufunda ivesi lika14 esehleli phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe enjengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. NguKristu Jesu lowo. Lichilo izwi lithi yena lo wayekhona kwasekuqaleni. Konke okudaliweyo esikubonayo kwavela ngaye, ngoba kungekho okudaliweyo okungadalwanga nguye uKristu Jesu. Wozihlobo zami ethandekayo, liqakathekile izwi likaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu lisisa kuYesu Kristu onguye olusindiso lwethu. Kanti-ke singeke sayekethisa ukubala imibhalo, ngoba imibhalo iqakathekile. Imibhalo izasisa kuye uKristu Jesu olusindiso lwethu. Yena ngokwakhe uYesu Kristu ehamba ebusweni bomhlaba wezwakala kuJohane ngu5 ivesi lika39 esithi yena, hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kiyo. Yiyona imibhalo efakaza ngami. Haleluya zihlobo zami ethandekayo. Wena nami senza kahle usuku ngosuku, izikhathi ngezikhathi ukuba sihlole imibhalo. Hlolani le mibhalo ngoba yiyo enokuphila okungunaphakade, ngoba isikhomba kuye uKristu Jesu, yena onguyena owasifela wachitha igazi emthini ukuze asithenge sibe ngabakaNkulunkulu ngokutsha. Ngoba nxa sasesingene esonweni sasuka kuNkulunkulu, makabongwe adunyiswe ngaye uKristu Jesu, sathengwa kutsha ngegazi likaYesu Kristu, sabuyiselwa kube sibe ngamadodana namadodakazi kaThixo. Kodwa nanxa kunjalo uthi ukuze nizwisisise, nithi appreciate okwenzakalayo, hlolani imibhalo. Hlolani imibhalo ngokuba imibhalo yiyo efakaza ngami. Sihlobo sami esithandekayo, ungasukela kuGenesis ubale nxa udinga ngoYesu, uzaficanisa ukuba incwadi ngayinye ngayinye uze uyefika kuSambulo. Zonke izincwadi ziveza uKristu Jesu. Hlolani imibhalo ngokuba inokuphila okunaphakade. Njalo yona le imibhalo uthi uYesu yiyo efakaza ngami. Ngifisa ukuba zihlobo zami ezithandekayo, nxa siqhubekela phambili, ke ngitshengise ngaye uYesu Kristu ngokwakhe ukuba wayiqakathekisa njani imibhalo. Ungaya encwadini kaMatewu ngu4, ukhangele usukela ekuqaleni usehla usiya phansi, sizaficanisa uYesu Kristu ngokwakhe
elingwa isitha esingusathane. Izwi lithi lona wafika kuye umlingi uSathane wathi evesini lika 3, uma uyindodana kaNkulunkulu yitsho ukuba la matshe abe yizinkwa. Kodwa ivesi ka 4 uYesu nxa ephendula izwi lithi lona wathi kulotshiwe, nanti igama emfuna sibambelele kilo, kulotshiwe ukuba umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa, kepha umuntu uyakuphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. Yikho kuqakathekile ukuba sifunde imibhalo, ngoba yebo ukuze siphile siyakudinga ukudla, siyadinga isinkwa, kodwa uYesu ephila ebusweni balomhlaba nxa wayelingwa akazange adinge esinye isiqhwaga esasingamvikela. uYesu kuzavikeleke waya kuzo izilobo eziqhakathekileyo. uYesu wakhumbula okuqhakathekileyo okulotshiweyo, yikho esithi kulotshiwe. Kulotshiwe ukuba umuntu akayikuphila ngesinkwa kuphela. uSathane akazange asuthiseke. Ungaya evesini lika 5 nelika 6 kuthiwa uSathane wamthatha uYesu wamsa endaweni ephakemeyo, esefike wamisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphose phansi, ngokuba kulotshiwe ukuba uNkulunkulu uyakuyaleza izingilosi zakhe zikuqage wena, awuyikuqhuzuka etsheni ngitsho nonyawo lwakho. Khangele isitha nxa sihlasela sidinga ukuba sisuse umuntu endleleni kaThixo. uYesu uyasitshengisa ukuba indlela esiyakuphepha ngayo yikuba sibambelele kuzo izilobo. Ngokwesibili uYesu uthi yena evesini lika 7, kulotshiwe futhi ukuthi kawuyikulinga inkosi uNkulunkulu wakho. Ngamanye amazwi uYesu Kristu ukuze aphendulane nesitha wayelokhu eyeme kuyo imibhalo. Lawe mhlobo wami othandekayo, ukuze uphephe olakeni lwesitha, ukuze ube ngumnqobi sonke isikhathi, yeyama kuzo izilobo, ngoba izilobo zanele ukuba zisiholele ekuphileni. Nxa sifunda ngokwesithathu manje ivesi lika 8 usehla usiya phansi, uSathane wayesemisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yomhlaba. Wathi kuye uYesu Kristu, nanku umhlaba, uma uziwisa phansi kwami ukhuleke kimi, ngiyakunika yonke le imibuso. Ngokunjalo uYesu uyaphendula futhi evesini lika 10, uthi uYesu Kristu, nawu sokungokwesithathu, suka bo Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho yedwa, umkhonze yena yedwa. Sonke izihlobo zami ezithandekayo, masingakhonzi izinto zomhlaba, masingakhonzi okunengi lokhu uSathane akuletha phambi kwethu, masikhonze uThixo yena yedwa. Sazi ukuba izwi likaNkulunkulu lanele ukusiholela ekuphileni. Nxa uSathane esiza esihlasela, masitsho ukuba kulotshiwe, singavumi ukuba uSathane asisuse endleleni kaThixo. Ivesi eliyawuqanyelwa livesi enyakucina ngalo. Isihlabelelo ngu105, 119, ivesi yilo u105. Lithi lona, izwi lakho
liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Mhlobo wami othandekayo, vuma izwi likaThixo libe yisibani endleleni yakho, libe yikukhanya endleleni eyakuhamba ngayo, ngoba nxa ulalesi sibani uza kuphumelela izikhathi zonke. Kule ndatshana exoxwayo ngenye indoda. Indoda le yayisebenza edorobheni iselela imuli yayo. Kwafika enye iholiday, yafuna ukuba iye ekhaya. Kuthiwa le indoda kwakuyisikhathi sezulu, yakhumbula ukuba iza kwehla kusebusuku ekhaya kuyabe kumnyama. Yathenga itorch, yathenga amabhatri, lakanye le ndoda yasuka isiya ekhaya. Lembali indatshana le ithi indoda yayakwehla ekhaya kumnyama. Kodwa into ezwisa ubuhlungu yasilibala le indoda ukuba ile torch, ngoba kwakukhona unyezi. Liyazi inyanga nxa ikhanya kusebusuku lezulu linile, ungangathi uyabona kodwa ungabonisisi kahle. Kuthiwa le ndoda yasuka isiya ngekhaya, hamba ingena emachibini, yayafika kwenye indawo. Kuthiwa le ndoda yawela emgodini owawutshona, yabona kwakugejwa umthombo ugcwele amanzi. Le ndoda kayanelisanga ukuzisiza, ekucineni yafela khona lapho. Itsho le ndatshana. Banengi abantu izihlobo zami ethandekayo, lamhlanje uNkulunkulu esiphile izwi lakhe ukuba libe yisibani ezinyaweni zethu, kodwa abayakufa ngoba bengavumanga ukusebenzisa lesi sibani. Sona sikhona ukuze wena nami singasisebenzisa, sibone indlela enhle, indlela esiyawuhamba ngayo. uNkulunkulu angathi angasisiza nxa sisiya ukugqiba inkulumo yethu. uNkulunkulu kuwela kimi uyasenxusa. uNkulunkulu uthi kuIsaya 1, uIsaya 1, ngizafunda amavesi amathathu 18, 19, 20. Uthi uNkulunkulu kithi, wozani-ke sithethe indaba, utsho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengobende, ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Wozani sithethe indaba. Abesethi uNkulunkulu, uma nivuma nilalela, niyakudla okuhle kwezwe, ngoba usilungisele izwe elihle impela. Izwi lithi lona ilihlo kalikubonanga lokho uNkulunkulu asilungiselele khona, nendlebe kayikuzwanga lokho uNkulunkulu asilungiselele khona. Wozani nilalele, niyakudla okuhle kwezwe. Ivesi lika 20 bese lisithi lona, kepha uma nisala nihlubuka, niyakudliwa yinkemba, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Uma nisala ukulalela izwi likaThixo, uma nisala ukuthobela lesi sibani uNkulunkulu asiphe ukuba sikhanyise endleleni yethu, izwi lithi bonke abayakwala bayakudliwa yinkemba. Akatsho njalo umfundisi Mhlophe, akatsho njalo umfundisi kumbe webandla lakini, otshoyo nguThixo, ngoba izwi lithi ukhulumile umlomo kaJehova. Angathi izihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu angasisiza isilisa nesifazane sithobele intando necebo yakhe, sibambelele ezwini asiphe lona. Nxa sigoqa inkulumo yethu asibeni nomthandazo. Baba wethu oyinkosi yethu osezulwini, siyakubonga Nkosi ngezwi lakho osiphe lona lanela ukusihola endleleni okumele sihambe kuyo, lanela ukusithungamelela empilweni engunaphakade. Sisize silikhwabithe
ukulisebenzisa usuku ngosuku, sibe ngabakhulayo ekukholweni, sibe ngabakuthandayo nabathobela izwi lakho, ukuze sibe yithi esiyakuba yizindlamafa ombuso wakho. Ngelinye ilanga ubuye usithathe sizehlala nawe, siphile nawe kuze kube ngunaphakade. Amen.